Kawai ka longkmie ka bakerteng ka Regina pajad arpras na merta, na kadong blok si madan riting Shillong, kala Ujor da kaki spersya ya uwe urang ba, ubakerteng uhemon Malang, bakot sin ma nong tudu, namar ka jingtok pisa ka bahadu shilak nyupo hajar tingka, nadu kini ki kendet tayo balala. Ki pulit kila ong bakakong pajat, ha kasantarik rempang arhajar arpusa, kala Ujor da ka 0 FIR hapo Madarting Police Station Shillong, bat hadin na penkenri ano yakani Shapo Jawai Police Station. Na kalyang ki pulit kila ong bakani ka jingsha thok pisa jong kani ka longkmie, ha unong tudu, ubasyong basa halat mkra Beat House East Cast Hills District, kelawan long hadin ba uni ubriu ulakular bansiu yakani ka pisa, ka ba upan kelyang naka. Henry hadu menta unong tudu, umpat shim lasiu satya yakani ka pisa, bat ulakan tait ru, wat ban shim yakapun jongka, bat kiar ban yakendu yaka. Hadin ki pulit kila ong ba kila penlong yaka jing tokin, ban yu jing tep syapang uni ubriu. Hadin ba kila syamba uni ubriu, ubakerteng uheiman Malang, sapu ars namerta, ubadai nakasnong latar ki East Giant Hills District. Ki pulit ki pentip ru pa uheiman Malang, usyong usak batla ka jong ka kurim kakong rolin da sendong, life kandais namerta, kabadai nakanong jingi nartiang Police Station West Giant Hills. Ha ka jing penlong syu ya ka jing tokin, la syamba uni ubriu ubalasya kenok kam thok, udai ru ubalaran keti haki santali ki weipat ki kam beman, kentup ya ka kam lebe ijat kabala pengat ye u ha ka kendon an, lai spa nyu pun riu, bat san spa riu IPC nadu usnyam arhajar shipau, sautali ki weipat ki kis hajuai PS, bat daw ki PS ki di kam thok kam syukor, hapu ka kendon an sau spa khat kendai, bat sau spa arpo IPC jong usnyam arhajar khat lai, arhajar khat wei, arhajar arpu ar bat arhajar arpu lai.